Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagut kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines, ti maudi apaset, ti makalawas sa pakasaritaan arapaulwan. Daytoy asingsing. Lito'y drama tayo. Sonata ni Aya. The memories shared together kept that love alive. Kung naklakit din na maibturang adi nakmakita. Namanon nga aldaw adi ka nagparparang kanyak. Pagkawanan na ko, ma. Ha? Anya di kaya tasawan ti pa nagpakawan mo. Diyak pa nabirukan ti Singsing. Napukaw mo ti Singsing. Apaya di mo inananadan ananyas. Ipagakin kay di. Na ipatag mo. Akas iti panang salimut-mut mo, iti panagayat ko kan ka. Umdas ka di apakabasulak laitakin ka. Ulit tagpakawan ken ka. No talaga napatagak ko, ma. Saan mo apinukaw ti Singsing insagot ko ken ka? Rodessa. Agasam, gapoy tinalao sa panagayat ko ken ka. Siyak pa yan, tinangisagot ken ka iti Singsing. Dahito ka di timang dadael iti ayan-ayat ta. Nasakit tinagam ko. Tamaibturam gayam. Adinak makita iti manungal daw. Iso na saysayaat. Na itultuloy tanti saan ta pa nagkita. Anya? Wen, liklikan ta kumapay lang tagkita na niyas. Kaya't ko, adalan ta, tipudno akaririk nata iti tunggal maysa. Rumbang ka di akas iti pagtungpalan ta. Masapul ka ding aramidan ta na ito eh. Apay, pagduaduam ka din ti panagayat ko ken ka. Sige. Panawan ka na. Inton makaamiris tang agpadpada. Nang nangrunakin ka. Isulaang manan ti panagkita na. Nasakit tinagam ko. Agasam, di na inanadan. Ti Singsingin sagot ko kan ko na. Di na lang mo no kasano ti kinapatag kanyak day dya Singsing. Agas iti panagayat ko kan ko na. Rodessa? Rodessa? Apay manang. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak. Sana nakatarang ka tiri daw. Rodessa? Mangin kong sangsangit ka. Sana magsangsangit manang. Napulingan na lang. Anya? Hindi ka nagulbud kanyak. Nabata tinangag ko agsangsangit ka. Apay? Ada ka ti saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Ananias? Ha? Awan manang. Nagulbud ka pa ilaan. Amok, nagkita kayo ka ni Ananias. Manang mapalin ka di. Panawan nagpailang dito'y kwarto. Kaya't ko tiyag may maysa. Si kantumat nga mahin. No apay at di mo inanadan da di asingsing ngayon sagot na kin ka. Dahil talang arudan ti poon ti sanyo ang nagkinaawatan. Nasakit tinakam ni Rodessa iti panakapukaw ko iti Singsing tatan. Saan kami kanopay lang akit kita? Anya? Adalan mi kanopay ti pudno haririk na titunggal maysa. Mabidlang. Kaslasan nga umanay day tarason apag sinaan niyo. Tatan. Amang ano.
Pagduwa-duwaan mo ni Rodri sa ti panagayat na ka. Ang mga naalokoy ang tikapsat na alipatan na kalangan kat ibawing na ti imatang na kin ni Harold. Saan tatang? Saan nakasta ti kinarukop ti panagayat ni Rodes sa kanyag? I love you to the moon and back, and I will keep you. Uray amo idin ni Harold nga agayan ayat kamin kanyanan niyas. Insagot na lata kanyak daytoy akwintas. Saan ko pinugpukaw daytoy akwintas? Indulin ko. Idinto ani Ananias. Pinukaw natin sagot ko ken kuana asingsing. Di na inikan patag di panagayat ko ken kuana. Rodessa? Igam mo dita kwintas ngayon sagot ni Harold kan ka. Nagpintasan ka di? Manang batet. Nangina dayta. Oray kasano ti panagulbod mo kanyak. Amok. Adda saan nyo ang nagkinaawatan kani Ananias. Kasla maawata kunti kayat mo asawan, manang. Awan pa iti bagbagak, Rodessa. Ngam, amang nagdwa-dwa kay tan. Kat nautob mo ang nasaysaya at no ni Harold ti ayatem. Girl, I need you. I need your love. Talaga ang nasingit kan kanyak, Badet. Iso nga oray day taaba na di mo mailiman nga istoryain kanya. Gapo tadakkel ti utang mi anay bag-anakam kada kayo, Mrs. Rubio. Diyak lang mo, no? Anya kumamati nagtungtung palan ti biyag mi. No, saan Gapo iti day ti mayor. Agyaman ak launay. Ado kayo asan na makalipat iti kinaimbag tay ti asawa. Iso adyak ingkaan nga alukoyan nga umanugot ti anak ko kumaan. Iti jaya ni Attorney Franco. Nga kandidato a mayor inton sumaruno nga eleksyon. Kasta ka di, Mrs. Rubio? Wan, tsak mabaling nga ipapilit no talaga asaan na akayat, Badet. Bagay ni Harold ti agmayor. Katamok, masurot tanto titugot day di Mayor Rubio. No dato maawatak matirason na. Ta, saan nakto na matulungan ka dagiti negosyo mi? Tinapatag kanyak. Maituloy na kumati na tungday anapod no apanagserbi ti amana. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Dayta tinaibaga kanyak ni Badet. Gapu ka no iti panagapukaw ni Ananias iti singsing nga insagot ni Rodessa kankwana. Idi aklunan nati panagayat na. Ingadang na asaan da pa'y laang akit kita. Anya? Oh, saan ka kadi amaragsakan? Napintas na iti agundaway, iho. Dakal ti gundaway mo asikamot lang ti ayatan ni Rodessa. Diyak kaya ti manggundaway, mama. Harold. Saan tayo kuman napakibiyangan? Noan niya ti problema da nga agayan ayat. Saan mo ka din nga ayatan ni Rodessa? Naibagakon, mama. Diyak kaya ti manggundaway. Awan iti kinataok data. Wano? Napasakitan launa yan tirignam. Saan tayo kuman napagsaritaan data abanag, mama?
Saan tayo napakibiyangan? Ti parikot ti sabali. Nabayag gaya mo na saan kayo nagkita ka ni Rodessa. Saan kayo kadi amailiw iti tunggal maysa? Saan ko maarumbay nga pagsaritaan ta rito eh? Maawatan ka. Gaputan naglibalan ta idi ni Rodessa. Laglagi pam kuma. Nga imbilang kan anapatag kanyak agayam. Agyam anak. Kinapudno na. Amo ko noan niya dayta problema yo kini Rodessa. Na istorya ni manang badit kini mama. Ngem kunak kini mama ajak kaya timang gundaway. Daknam naman na kasi ti pagtungpalan ti ayan ayat mi ka ni Rodessa. Napukaw ko lang ti singsingen sagot na kanyak. Kas jaymot ti naramid na. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi Ah, Harold. Si kamat kayam. Sumra ka. Umay ka. Adda ka din ni Rodessa. Jaklam mo. Kasangsangpot ko ngamin. Angam nabayagan na kanayon na masapa nga gawawid. Talaga asaantan nga kitkita kini Ananias. Mabit lang ha. Kita kiti kwarto na. Agtugaw ka lang dita. Nabayagan na saan kami nagkita ka ni Rodessa. Mailiwak unayin kan kwa na. Kailiw nakmat nga ta. Anyan tinagtungpalan ti ayan ayat mi. Jak kabala na mapukaw iti biyag ko. Ngam no nagmaumawan ti panagayat na kanyak. Awanan ti maramidak. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Saan lang ani mama tinakaamuak iti problema yo kini Ananias Rodessa. Uri a mismo ani Ananias. Imbaga na kanyak. Anya, Nagbinilang kami anasingad nga agayam. Nakapinpintas ko madaytoy agundaway ko. Harold? Anya dikit mo sa wen? Akwak. Adda ka pailaang dito'y pusok. Kasanungatan. Agnerbyos akmatan. Iti panang pareng kanyak ni Harold. Adda kayat ko adamagan kin ka. No agayan ayat ta idiin sagot ko kin katikwentas. Kat no napukaw mo. Kaya't nakadi asawan nga saan mo matan ng inikan patag ti ayan ayat ta. Harold? Saan ko apanggap apasakitan teriknam? No ka ba alam apukaw ni Ananias? Gapu iti daygay asingsing. Mabalin akabaalan nakmat apukawan no kas pangarigan. Tasyak kumati inayat mo. Lading itak, Harold. Dagot malaptan. Di ba nagarubos nagitiwak? Girl, I need you. I need your love. Rodessa, agsarsarita kayo pa ilagan ni Harold itay. Nagtartaray ka na pimanaw. Kat simrik ka dito'y kwarto. Apay,
Nasaktan at kadagitimbaga ni Harold kanyak manang. Pinasakitan na ka? Wen. Kaslaim parupa na matin kanya ka narukupak nga agayat. Gapo iti pa nakapukaw ni anan niya si Tisingsing. Kilat-lat na pinukaw ko ni anan niya si tibiyag ko. Kat, kaguram ni Harold, gapo iti dayjay nga imbaganakan ka? Saan manang? Rodessa, denggam anay imbag ti bagakan ka. Dakdakkel nga dayo ti basol ni Ananias ken ka. Manang Badet. O muna, pinukaw na ti singsing en sagot mo ken kuana. Kastanda ti panagayat mo, idinaklon mo ti ayat na. Maikadwa, ken kang Ronan launay, no talaga anapatag ka ken ni Ananias. Maibturan na ka di? Asaan na ka makita? Nga manang, siya kinangibagakan ko na asaan kami pailaang agkita. Uray pa, Rodessa. No talaga anapod no ti may sa at tao nga agayat. Ipanagnak na dayta. Urayan niya pa iti ibagbagat ay ayatan na. Malaksid, no ipalubos nan asumbrek ni Harold di tapuso. Sana makatulong nito pa nagsangsangit mo. No masaksakitan ka, mamimpinsan na pukawa iti biyag mo dahil nga Ananias. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Rodessa, anya tararamidi mo. Aldawa na. Di ka pala bumangon dita. Naimbagtasan na nakatrangkatiri daw ti kwarto mo. Simmer kaklatan. Manang Badet. Kasla kakapsutak ang nabigatan. Anya? Langan magpaisot yung kakapsot. Kasla di pa sumungot itimak mo. Agurigor ka? Baya manang. Pilitak ti bumangon intun madamtama. Pinasaya ati pankalangan ito doktor. Amangan no kumaro pa iti marikliknan. Saanan? Ang tumaraklangan iti agas. Saan man alatang da olom? Manang. Oo. Agsangit ka manon? Mailiwag namin kanyanan, Diyos. Ha? Agasam, dinak man laman lagi pa kumustaan. Ay, overacting. Igor-igor mo, tiili mo, kani Ananias. Masuronak iti day tanging bagam. Unay ka natin ko. Kasta, di ka grabe ti panagayat mo, kani Ananias. Kung kunam ti kasta manang. Ngamin, saan mo pa yan napadas tinagaya? Kakit ni Rodessa. Gusto daytan. Pinasayat. Ipangkalangan iti ospital. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and Ananias! Mabalin ka di akasaritak ni Rodessa, Manang Badet. Nakalagip ka man na sumarong kariti kapsat ko. Kunak pa no liniipat mon? Manang Badet. Asin mo dito. Ay na, Rodessa. Ada dito yan. Tay gurgurigor mo, akaili mo na unay. Rodessa, apaya kasta tilangam. Masakitak nga ron. Namin karkarigatak tipi mangon. Uray maululawak. Ala, agimbag kamot nga tan, Rodessa. Ala, kasaritam, Ananias. Nabayag ka din na masaksakit ka. Pagkawalan na ko, ma. Yakon may turon pa iti iliw ko ka. ito ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, o puso tila di ka nagbago. Agadulakit din da kita prutas nin sagot mo kanya Ananias. Kumusta ti Marikrik na? Naimbaga kun. Agpapigsaak lang. Ay ayatin ka unay. Ay ayatan ka matunay Ananias. Kat pakawan anak ko ma.
sakti rumbang agpakawan kan ka. Awan basol mo kanya. Ako ay nagpitutak. Saan ko maatipan nakapukaw mo iti singsing tigapuna nga agdua-dua ak iti panagayat mo kanya. Jak ingagarat ti man nakapukaw ko iti singsing. Ngam iti dato agundaway. Sakmet ti mangisagot iti singsing kan ka. Oh. Ha? Nagpintasan da ito yung singsing? Daytoy asingsing ti tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Agyamanak. Iti panangyosong ko iti ramay mo na ito asingsing. Ijayak metten ti panagkasarta. Makaluwag iti ragsak ko. Magkikasarakin ka na niyas. Wen, gaputayayatan ka unay. Ay, ayatan ka unay, Rodessa. Inday, awan ka di pa'y daan na likod, Joshua. Awan da pa'y ma'am. Napanandaman nga tan. Amang ano napandapay la ijay mall, ma'am. Siguro. Sige. Sumrega ko niti kwarto kinday. Si kanti manguray kadakwada. Adi, nasakit mo ti olok. Amangan no maiturog ko pa'y dita sofa. Ay, huwin ma'am. Siya kunti manguray kada senyorita. Sa bagay, adama ri Joshua driver abadikard na. O makidi. Amo kakabailan na sa lakniban ni senyorita Analay. Tamay sama ta karatista ni Joshua. Wen, awan makidi ti pagdanagak. Sana ka naruwa amarabrabian ni Analia sumangpe. Ma'am, dandanin nagsira dati restobar ngayon tayo. Ken dandanin curfew. Amoy mati barwa bilin. Nang runa kita at dati COVID. Awan bibiyang ko dita. Amok tekin ko ko iti dito Aristobar. Uray nakarikapdan mabalin ko pala ati uminom. Amok ma'am, ngam syakti ungtan ni Ma'am Salome. Si Kati driver bodyguard ko. Pagrebengam ti mang bantay kan mangimaneho kanyak. Amok ma'am, ngam... No kasta, di nak nga rudbiangan. Nanya ti kayat kong aramidak. Ngam, nabili nakmat. Ken pagrebengak ti mangkita ti siguridad yun. Wan! Ngam awan magpagpagada kiti panaginom ko Okay, tulungan na ka manginom dito Ibusin ta to'y in-order ko a 1 round pa Sorry ma'am, ngam huston tinainom ko. Agmanihak pa Okay, no di mo kayat, siyak nga rod ti uminom. Ma'am huston, malabsan nyo man ito uminom. Kung nayo ito 1 round lang. Di nakmanlapdan, Joshua. Laglagi pong kumaha, no anya ti trabahom. Sana si Kati boss ko. Imaman ti mga uaw kanyak. Madanagan dalakit din, ma'am. Bayam dita. Ni, inidapi mo tan. Amok tumat lang ti bagana. Siyak lakit di man itong tanda dito Anya? Visit ko. Ni, ma'am. Siya akong tinawagan da. Mabit lang. Hello, ma'am. Joshua, sa dino ka din di ayan niyo ka ni Anali. Ada kami palang itiror, ma'am. Ni Ma'am Anali. Kanya, agawin kayon. Di kayo unay ang pagkarabi Amoy man, at ang curfew ka po iti coffee. Uwan, ma'am. Sige. Uwan, ma'am. Agawin kayon. Uwan, ma'am. Sige, bye. Bye. Ma'am, agawin tayo kanong ka na ni Ma'am Salome. O di agawin kan? Saan na mabalin? Saan ka mabalin na panawan dito Agawin tayo kuman. Okay. Maudin dati a botelya. Ibusaklaan. Sige. Patgak na ito ang maudi kuman. Uray niya pa di bagbagayo. Nung maibusyo, ihawid kayon. Wow!
Taam man lang ti swerte. Ha? Dito'y kumatlagayam ang masarakan, Anali. Akat? Anya ko, ma'am? Ma'am, mabanda yun. Ibata na man, Joshua. Dinagkuyudan. Hoy, driver. Ang mga no nalipata mo, no asino ti kayat mo nga ipanaw. Iso ti bus mo. Amok. Please, ma'am, mabanda yun. Oh. Batam ni Anali. Tagshot kami pa eh. Saan ka di, bibi ko? Taimwadag mo ti imak. Ops. Pare, saan mo ko ba gaman ni Mama Anali? Oh. Ti imak, ibatam. Oh. Ayop ka! Oh. Lapayatot ka man lagayam. Di nakatawaan, Anali. Salbag ka, driver. Ops. Angin matidaro ka, pare. Ma'am, mabanda yun. Panawon tayo dahil na bastos. Sinalbag! Ops! Nyagay. Sorry. Ngamday tamot ngamin ti sapsakulam. Anya lakit din dagi jay, awan da pa'y nga ginggayta. Nagturay man nga tan ni Senyoritan amam, katsan amayawid ni Joshua. Sa bagay, adda ni Joshua. Amo ka din na baybayan ni Anali. Isumait, ma'am. Maturog kayo ki Iding. Amang ano niya man ang timapasama kada kayo, gapot pa nagdandanag yaw. Anya? Sige. Sika lang nga ron ti manguray kadakwada. Intun bigatan na kasaritak ni Anali. Anya lakit din day jay nga ubing. Saan ang mabilbilin ako na? Girl, I need you. I need your love. Apa yung nagsakit pa nagkita yung kanya, ma'am. Salamatan makaipas na ikikita yun. Nakalipat kan san, Joshua. Awal mo't nalipatak, ma'am. Ang damat ti bagyo. Di ko na aglablabas ka. Nalipatam sana driver ka lang. Amok, ma'am. Yak tumalipatan na siya ti driver bodyguard yun. Matlagayang. Ma'am. Apay nga roda kas tiyay tinaramit mo? Ha? Amom ka di ana ba inanak? Kuha, ma'am. Sorry. Apay kas tiyay tinaramit mo ka ni Rex? Sorry, ma'am. Rebeng na lang sa lakniban ka iti ore asino ngagpaggapking kay ti dakas. Kargo ka kan Ma'am Salome. Saan ka ko mga glablabas? Taamangan no kidawag ka ni mama nga ikatan na ka na driver ko. Awan marami dak, dahil tati kayat mo, ma'am. Inaramid ko lang mo ti rumbang. Ganun, panakunak, gusto lang dyan eh. Saan ka kadya masayangan numawanan kay ti trabaho? Oh? Awan na mo kabiddo ti tinaramid ko. Siguro, di nakmat kaungat ni Ma'am Salome, no ibagaking kwa na di po, no? Kinuray niya nga ang gulo. Awan basol ko. Apingin sarding mo ti kotse? Ma'am, ada kotse ang nagbangin iti daon tayo. Katinsamot logan ni Rex dayjay. Ure anyat mapasamak. Saan ko ang maaklon day nga inaramid ti driver bodyguard ni Anali. Kakadwa. Ingat ka lang, Rex. Tulungan na ka. Kaya't ko nga ikan iti pagnakman, ti awanan bain. Isulaang tinakaaramid kanyak itigas jay. Na ibabainak ijay restobar. Oh, apaya nagranggat kayo, iti day jay at tao. Pinanggap na bastusan ni Ma'am Anali.
Banag ajak may palubos, Ma'am Salome. Anya? Kahit nalabit, kahit da ka may kilgaan. Bayam, kasaritak to ni Hepe. Sana mabalin ti kasta na pasamak. Sana gaputa anak ti may sa politiko. Kat kasjayan tinaramid na. Napagas ngamin, Ma'am. Amuklatan nga kursunada kini Ma'am Annalyn Dejay. Agyam anak, Joshua. Mapangnamnamaan ka talaga. Sana ka nagbidutan na ngalakan ka kas driver bodyguard ni Annalie. Pagrebengak lang timang salaknib keng kuha na, Ma'am. Dahil dati trabaho. Pasensya ka ni anak ko. Talaga nga addatang-tang ti ulo na. Noon niya ti kayat na. Iso ti aramidin na. Ay, maawatak, Ma'am. Kanamok man. Malaksi da bugbog tong anak yo. Dapay mabaling yo ti bihag. Joshua, saan mo kumabaybayan ti anak ko? Numasapol atob ngaram ti kayat na, nang rona no pakairubuan na, aramidam. Siyak ti makam mo. Awan makaikat ken ka no dilaeng siyak no day ti pagputngam. Ti maawanan iti trabaho. Uwan, Ma'am. Awanan niya man na kanya. Pagrebengak timang salaknib keng kuha na. Biyag kuman di katukad na. Tinapatag. Mailisi iti dakas. Ito na ang araw natin. Naimbaglaangan tada ni Joshua, iha. Masurunakan ko na. May samot na puro ti manaulo na. Di mo rebbe nga kagura. Inaramit na laing ti usto. Kasanon, naawan ni Joshua. Kadadamat kakadwa na gijaya barumbado. Mama. Iha, agan-anad ka ko ba? Kandi kay unay agpakpakarabi eh. Kandi kay unay mapmapan kadagiti lugar nga ado ti tattao. Takas tumat nga ro da COVID. Kaya't ko lahang mati makalipat, Mama. Amoy mo tinapasama kada kami, di ka yan ayat ko. Kunakmatken ka, iha. Lipat mo day jay alalaki nga awan, Sir Serpina. Abangan no rason na laangan ti lockdown nga iso ti di na nakaawidan, ken nanggapwan na anang isukatken ka. Nabayag kami nagayan ayat ka ni Ray. Amoy umot no kasano ti panagayat ko kan kwa na, Mama. Wen, amok, iha. Nagadudita ti adayo na sing-singpet nga miso. Sana bali, adi unay guwapo, basta na singpet, iha. Saan ko nga mo? Naginggat ka ano ang makamove onak, Mama? Tijay kit di ti pang dadaalam iti piyag mo. Isukit din ti barbar te kam, iha. I'm sorry, Mama. Nagrigat namin ti manglipat. Mawatan ka, iha. Yamkas lakit din isulaangan ti lalaki dito'y lobong. Alawan, Mama. Amok. Amok nga mo yung no kasano nga inayat ko ni Ray. Amok, iha. Iha, kaslasaan ka adi-adal iti kastangar aramidem. Mama. Ipakitam kitdiken ko na nagbidot iti naramid na ken ka. Saan kiti akasta? Sige, Mama. Saan ta ng pagsaritaan pa dayta? Numabalin, saan ko na kaya talagipon pa eh? Agsubli-subli lang mat iti panunot ko. Wen, iha. Dahil ti rumbang aramidem. Ag-move on kan. Tano ipakita man na sakit tinakam mo? Katawan na kalaang. Dahil ko mati panunutam. Wen, Mama. Katagyaman na kiti balakat yo. Kanagyaman na kiti panakaawat yo kanyak. Girl, I need you. I need your love.
Inday, kasan ka bayag mo ngagpapaay ka na Ma'am Salome? Ay, nabayag mo tun Kasta ka ni. Mm-mm. Anyat makunam ka dako na. Ay, sos, awan makunak kadakwada. Nilaang mo't senyorita analit, medyo pasaway. Okay. Iso nga awan ti rumbang pagdanagam kada, ma'am. Katamaw, siyak ti madanagan, gapoy tinapasamak kada kayo iti naminsan. Kasta ka ni. Saan nga ta grupo ni Rex tinangbangan kada kayo iti naminsan? San ko lang mo? Maging kay ti kadwanak ni Ma'am Anali. San ko nga ipalubos ngagbaligi da Rex iti daka sa pangkat na. Napingat nga minday dyan nga gar-aram kan kuana. Makita, no anyo taramidan na. Di na ipakpakat ti kinaadik na kanyak, tagbabawi lang. Ang magan-anak kayaw, tusukan day dyan kay. Nga main, anak ti may saan nga to a politiko iti syudad. Uray pa yan sino? Nang runa, no at dagit yusto. Wan, nga damag mi pa ya sumrekrumwar iti pagbaludan. Gapoy ti impluensya ti amana. Mabalin na di pa'y nakatumpong iti katukad na, Inday. Anya? Ngam sigurado ak. No di daklakit di maunaan, makitabla ak kadakwada. Ay, Diyos ko. Siyak ni madandanagan iti kastang ibagbagam, Joshua. Nakasagana ka mangibwis iti biyag ko para kini Ma'am Anali. Napayag kami ang nagis-istorya. Kat kasta tinaibaga na kanyak, senyorita. Pudno, anay baganagan ka, ti kasta? Wan, senyorita. Ha! Pangas! Lastog a tao. Saan mo't ti kunak, senyorita? Nasingpot mo't ti kunak ni Joshua. Man nakibiyang kat ti Katjak magustuhan ti kasta nga ugali na. Amo ni Ma'am Salome. Asaan basta driver ni Joshua? Anya? Wow, senyorita. Saan basta driver? Iso, natalog unay ni Ma'am nga iso ti driver bodyguard mo. Saan ko nga mo? Basta siyak, saan ko ang magustuhan ti Astana? Pangas iti panagkitak. Hangam, makitan to, no sa dino ti pagpatinggaan na. Ala, senyorita, anya ti pampanunutan niyaw. Saan ko ang may bagakan ka, Inday? Ngam amo ka din tumot lang makaanos. Oray po otem to'y kunak. Anya? Papanan niyo, Ma'am? Ha? Sika? Salbag ka? Nipag-rupiya makalibas kayo, nagbidot kayo. Buisit ka talaga. Ibagayo na sa dino ti papanan nyo, takadwaan kayo. Ken, saan na nanas ka naglibas kayo? Buisit ka niya. Manakibiyang ka na ungay. Sorry, Ma'am. Dahil ito'y di trabaho. Di magbantay king ka. Sige. Isaganang marjelugan, tarumarta. Sa dino ti papanan tayo? Saan ka nagdamag pa eh? Agtignay ka na. Maamon to na tanong sa dino ti papananta. Sorry. No di baga ti papanan tayo. Saan kayo palubusan? Aniya? Apay di kayo pakada kini Ma'am Salome. Palubusan na kayo mo siguro. Isursuro na ka di iti aramidak, ha? Saan ko kahit makabasol kini Ma'am Salome, Ma'am? Nga makabasol ka kanyak. Kaya't mo takagura ka, ha? Awan mabalin ko. Basta makam ko ti trabaho, Madam. Sa anak man lang nagtuloy. Very good. Good girl, no kasta, Ma'am. Tinak man adaro na dan. Sorry, no napaay kayo, Madam. Sorry, taro. Oops! Okay. Ibatan timak. Sige, Madam. Good night. Mabuisit ah.
Isit to talaga. Anya nga tatiramidag. Apay adyak maipilit ti kayat ko. Idin to tawan ko man ti maramidan na no ituloy ko. Di naktupay malabdan ni mama. Isulakit din at driver bodyguard ko lang. Apay kami nakastoy. Tsak maawatan diriknag. Kagurak ka po iti panakibiyang na launay. Nakibibiyangan na kakanayon. Apay tsak may larawag ti marikriknag. Matasang pagiti nga lalaki. Anya nga tataramitag. Apay adyak maipilit ti kayat ko. Idin to tawan ko man ti marabinad na yung tuloy ko. Di naktupay malabdan ni mama. Isulakit din at driver bodyguard ko lang. Puisit. Apay nga takas to eh. Diyak maawatan direk na ka. Kagurak ka po iti pan nakibibiyang na kanyag. At diyak may lawlawag amarikrik na ka. Ay, puisit. Sinalpag na diya lalakin. Ito na ang araw natin. Nay, pagman nga raw, saan kayo nagtulaw? Awan maramidan na no saan ko apalubusan. Tada kanya ritulbag tilogan na. Ada duplikit na. Ha? Kasta? Uray pa'y. No ko na katyak palubusan. Sana mabalin. Tasan kumot alokatan ti gate. Ay, talaga? Trabaho kimang salaknib king kwa na. Kahit nolada ka sa mapasamak, siyak matagsungbat ka ni Ma'am Salome. Sa bagay. No ada banggap na papanan. Apayasan nga pakada ka ni Ma'am Salome. Gusto ka. San lang rin tayo. Ang mga nodada ka sa mapasamak king kwa na. Nodada ka sa pangpanggapan ni Rex. Ay, wunang, narigatan. Anya nga minti parikot ni Ma'am Anli. Siguro. Di pa'y lain naramid ti boyfriend na ti pagsaksakitan tinakim na. Apay, anyat na pasamak. Gapot lockdown, saan na nakaawid ti kayan ayat na. Anya? Gapoy ti dayta, nangasawa ni ti sa balay. Oh, apay, ayan ti boyfriend na. Ada iji abroad, may saaners. Anya? Wen, Joshua, dayta ti mo kapag saksakitan launay tinakim na. No kasta, dayta ti pagbarbarte kan na. Kasladyak anamungan ti kastangar aramiden na. Dayta ti aramiden nyo. Kayat ko nga ikan iti pagnakmanday gi abyangot a driver. Sige. Saan kayo madanagan? Ikan kayo iti dakkel agatad. Numaaramid yo ti bagbagak bugart. Sige. Bye. Kita ekman. No pagpatinggaan ti kinapangas day at driver. Ken kinatangken ni Anali. Awan pa'y kinayat ko ajak nagunod. At kapikan, Joshua. Nagyaman na kinday. Sige, Inday. Panawan na kami pa ilang ni Joshua. Adala pa tagapagsaritaan mi. Wen, ma'am. Sige, ituloy mo lang ti agkape, iho.
Kaya talaag na ito agundaway nga giyaman ken ka. Agyaman? Itan niya, ma'am. Amo kaparikot mo ti kinapasaway ti anak ko. Kaya tagyaman ak iti adu nga anos mo. Trabaho ka iti, ma'am. Actually, si kalaeng tinakapagbayag iti kastoy, Joshua. Aniya. Kat dayawag ti kinaanos mo. Awan parikot, ma'am. Amom kadi nga adun tinagbali na driver bodyguard na. Ngem, saan daada ka anos? Kasta ka di, ma'am. Sabay la kumatamanusam. Di kagdanag. Nayunak ti sweldo. Basta nanusam ti anak ko. Uban, ma'am. Ano sak? Sobrang amin ang aramidin na. Agkasum dayta. Pinanggap naman ng ti agliba sa rumwari ti rabii. Naimbag ta na si putam. Kasi tinakunak, ma'am. Trabaho ti mangkita kang kwan. Ngam, nalabusin ti anak ko. Awan pagnanakan nyo. Nakasagana kita nyaman nga ramitin na. Agyaman ak no kasta. Kang Ronan na, nakasagana ka mangipos na tibiyag ko para kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Sipod adda ditoy, sana ko na nagparikot iti kinatangken ti ulom. Anad, agasam day ta. Pinanggap mo pa iti agliba sa rumwar. Masikuranak nga ron, mama. Nga oray rabrabiin? Amumed, iha. Ada curfew hour tayo ita. Takastoy nga rood a pandemic. Ada ayoyang ko, mama. Uri agsaratan, mabalin ko pa ilang ti uminom itjay. Iha, pangasim. Saan kumanatangken ti ulong? Saan yung amin na maawatan ti riknak? Maawatan ka. Ngam, saan kumakas tawagas ti panangyaw-awan mo iti amin? Kasano ko mga rod, mama? Tinasayaat. Nagbakasyon ka. Mapan ka iti sa bali a lugar. Kasano ko makapagbakasyonak? Kasano ang makapanak iti sa bali a lugar? Nakadada requirements. Kapoy ti COVID. Mapaikat din. Saan ka kadi ang mabuteng? Iti mabalin nga aramiden dayjay arex ken ka. At apik, tagichay tinang balangan iti dalan nyo iti na minsan. May samat na diya disturbo. Na sino matkit di nagidchay asinal it? Mama, pangasim iha. Noon yaman ti sakit tinakam mo. Iwaksim ko man. Lipat mo tinaramid ken katikayan ayat mo. Mama, kasanon iha, no naranaan nyo manenday jay arex kat. Iha, kayat mo ka di amay sagmak tibyak mo. Kat may ramraman pa'y ni Joshua. Agpanunot ka kumaanay pag, iha. Please, saan ko maasikamat laang ti mangisagmak iti bagim? sige. Amok iha, makasarak kan tumatlaang iti mas maikarikan ka ngam taychay arex. Saan mo kumasayangan ti tao nga awan mo't serserbina?
paminan ang nagtaraog ta kiti manok iti karuba. Ngam sanak pa'y lang makaturog. Uri anyat aramidet. Saan nga umapay kanyak ni Rita? Apay mo ito nakastuyak. Pwisit kiti. Sana suminay ti panunot ko ti Chat Joshua. Kasla pa'y magsut-sutil ti luko. Anya ti kapuna imbagana. Imbagana kitin kinintay ti kasyay. Mauray biyag na. Nakasagana ka no, mangisalta, kapo kanyak. Tinasayat. Iyon ko man kati ti radyo, ti cellphone ko. Agdengay kaklangan na ti music. Naitakan ta. Dalakit ti nga rodan malakip ko. Iso ti mapatpatukar. Idi adda kami iti resto par. Adulamin. Anya na ito na mapaspasamak kanyag. Kasuron ko ti Joshua. Ngamjak mat maywaksi ti panunot ko ti luko. Nang rona ti panangikan kanawa ng kanyag. Inkanawan hag. Iti pa nang bastos ko man ni Rex kanyag. Ha? Senyorita Analay, nakaring kayo kadan. Itimplahan ka iti kapem. Ni Manang Inday. Mapay nagsapa na nagriing. Anyat orasan. Ay, alas 5. Aglawag kayo, ma'am. Umabit lang, Manang. Unak, kahit nakariing kayon, senyorita. Ay, yagan kayo iti kape, wano gatas? Oray gatas latan, Manang Inday. Umayak ton niya komedor. Abalin ka di? Nalilatan tiyawag mo kanyak? Ha? Angam... Tungpalin nak. No di mo kaya't makagurawan no makaungatakan ka. Ay, kakwa. Sige, hangam. Saan nga tangagungot ni Ma'am Salome? Saan? Siyak ti makamu ka ni Mama. Sige, isot ko nam. Ay, apay ngatan. Nagsapa ka na nagraeng? Anya na sapa. Kat no sanak anaturog. Ha? Ay, kwa. Nakita ngamin anak kasilawan ti kwartuyaw. Iso nga rod, sanak ngamin anak katurog. Alakit din. Madamdaman na gistoryata, ha? Mapan ka nagtimplay ti gatas. Sumaruno akon. Apay adi ka naturaw. Adda ka di madi amarikrik-nam? Ha? Ne, awan. Masuro na karot iti bagik. Diyan ka muna, apay asahan na ka makaturog. Anya? Sana ba ni? Maturog ak inton madamdama. Uray agmalmalem ako na maturog. Ang alan, ingkag timplan iti gatas. Girl, I need you. I need your love. Sa panagitak ni Anali anakatanaw iti beranda itay. Nagsapa na nagring. May kawak. Adda nga tamasapa papanan na. Basta sa paag matimang karwa si Tilokan. Sumbrikak dito daklabalay.
katagkapiyak. Kalpasan na. Agkarwasak mga kiti. Di sa narumwar ni Anali ita. Ay sa senyorita Anali ko na kuma. Inday. Saan? Kunana mo ta maturog ka naw. Kasta ka di. Makarwarak nga ron. Ada katangak. Saan ka nga agbayag ata ang mga numakariing katrumwar? Awan na ramatin na alugan. Tausarig di kotse. Kasano nga ino sa bulan na ka? Di ibagam. Adala ang ginatang ko itirwar. Isuwa? Agoray ka. Apay ka no napuyatan. Anya nga ti amaw. Nalabit apang panunutan na pailaang tisigo da kaayan-ayat na. Ngam, itian niya pa'y lang arason. Dukas ta. Nagsubli ada turog. Wen ma'am, saan ka no anaturog ka nagpatnag? Apa yan? Amok pa yan, ma'am. Adan sakit di napakaturugan. Saan ko nga mo, ma'am? Inday, tangay nadagkit ken ka. Kan mas nadagdagkat sapay ken ka, gamsyak. Tamagam tuman, intay. Ayun, ma'am. Barang ano ibagana? Mala. Sige. Mapanak pa'y. Agpaituludak laang ka ni Joshua. Nga, agsublinto matlaang nga takos. Ang mga nupumanaw matlaang ni Annalyn no awan kami ka ni Joshua. Panagkunagkat saan, ma'am? Ang mga nal daw to numakaring day jay. Takuna na apulos adi nakaturaw. Talaga aparikot-kot anak ko. Ano ba'y kasta? Mawatak matkit di. Nasaktan launay iti panagsinadakan ni Ray at di na oras. Duldog mo na siya lalaki, ma'am. Nasa ubod? Nagtapay na ibaga na kanyak, ma'am. Anya dayta? Bigla asiming puti kay, ma'am. Kunana, Anali kanulat ang tiyawag ko. Di na kayat nga awaga kung iti senyorita. Anya? No iso tinang ibagakan ka, senyorita, tiyawag mo kan kuana. Un nga raw. Sipod nagsinadakin ni Rea boyfriend na nagpalayo. Kasla imistrikta. Ang ita, nagsublimat ng tisigo da kinasaya at nakanyak, ma'am. Agyaman no agsublimat langan iti sigod a kinasingpet na. Agtambayak pa dito sa ti pasdet nga iti opisina ni Ma'am Salome. Good. Nay. Maguri ka. Dagiti talo alalaki na nakatambay. Mabigbig ko ida. Nerex ti maysa. Ang iti katasawan ti panagtampay da ditoy. Saksak daandak, wino ni Anali. Kumitkita da dito ayan ko. Nalasin dalaki tilogan ko. San kayong agbidot? San kayong atrasan? Uray pa yada bodyguard mo pada mabarumbado Rex. San kayo akabutang? Kasla nagpalpali da, ma'am. Lukas ta. Aganad ka, iho. Narigatan no pagpanggipan da kay tidtakas. Sanda ka pagdanagan? Dakay kitli. Awagan dak tulad tanong agawid kayo, tasukunan kayo, ken Ma'am Anali. Sige. Ngam di nakpakadanagan. Awan mo nga tatidtakas sa panggap da kanya. Santay lang nga mo. Nang runa, ket desperado da ye Rex. Ambo ka nabayagan nga agararam kan ni Anali. Ngam di namot kayat da siya barumpado. Ma'am,
Ni Anali ti bantaya manaimbag. Amangan no adakit dingag paiso apang da adakis ken kuana. Aging kay ti kadwanak, ma'am. Saan ko nga ipalubos a pagaramidan da iti dakas? Mangnamnamaak, kanagtalagak ken ka, Joshua. Agyaman nakiti da ita panagtalagyo kanyak. Katulidak. Nakasagana ka mang salaknib king kuana. Nga ori katukad ti biyag ko. Agyaman no kasta. Sana ka nagbidutan na ngalakin ka. Amok nga adda itinatalgan nga imat ti anak ko. Agyaman nakiti panagtalagyo, ma'am. Saan kayo agdanag tasan kunto adadaelen dayta at talagyo? Masuro na ka talagang. Pulos ajak makaasidag ka ni Anali. Gapo iti dayjay apangas a driver bodyguard na. Tambangan tayo dayjay, wag may sa Rex. Uno, oray sudadwa. Nalaka nga ibaga bugard. Saan basta maipatungpal? Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo nagdanag? Noan nyo ti ingkarik nga itad ko kada kayo. Tungpalag. Nagtalagakmat kan ka, Rex. Kaoras adi mo matinungpal. Amomon, ti mapasamak. Apay, anya ti aramida? Da kami matlaeng timang patimbog kang ka. Salbag ka. Maaramid mo deta. Ama mo na, Rex. Saan asyak? Tay nalaka amalok loko at talot. Masurunak at talagan. Pulos adyak makaasidag kini Anali. Gapo iti dayjay apangas at driver bodyguard na. Tambangan tayo dayjay no agmay sa Rex. Wano, oray suda dua. Nalaka nga ibaga bugard. Ngam saan basta maipatungpal. Wan nga rod. Basta aramidin nyo ti imbagak nga aramidin nyo. Wan, sana parikot tayo ta. Saan kayo nga agdanag? Noan niya ti inkarik kada kayo. Tungpalag. Agdalagak matkan ka, Rex. Ta oras adi mo matinungpal. Amo mo, ti mapasamak. Apay, anya ti aramida? Da kami matlaeng timang patimbugan ka. Salbak ka? Maaramid mo deta? Amam mo na, Rex. Saan asyak tayo nalaka malukluko tao? Amam mo nakmat, Bugart. Sa anak asalawasaw a tao. Noan niya timbagak. Aramidak. Nasaya at no kasta. No kasapulan ti pauna abayat. Mangtedak. Tapno awan rason nga agdwa-dwa ka pailang kanyak. Good morning, Manang Inday. Good morning, senyorita. Ay, Anali. Ay, naimbag ka nakariing kan. O anya, idasaran kan? Sige man nga rod, Manang. Ag-shower lang mabiit, ha? Sige nga, Raud. Ay, agyaman ak. Naimbag lang. Kangakasublin ni Joshua. Amangan no pumanaw ni Anali. Tsak laki di malapdan. At tanatlaw ka. Kasla naragsak ni Anali mayat sa tiririingan na. Manisag ka na akit din iti ka na. Gusto mo ito na magpa-shower. Inday, ni Anali. Este, Ma'am Anali ko na ko ba? Ay, nag-shower ka na, sakbay amangan.
Ay, nasaya ta. Rumarak pa yung rod. Mapan ko'y sagana tilugan. Tama nga no rumar. Sige. Sige ah. Ay, anya jay kunana? Anali kung kunana mailatan. Nga binawi na. Ay, Jaske. Niladitan ti mapampanunot ko mo tayo. Isagana kit din ti kanan ni Analay. Manang Inday? Anya day jay senyorita. Ay isti Analay? Ni Joshua? Nangan ka din? Saan pa'y? Awan ngamin kasangok amangan. Ayabang man tagidan kamin. Analay? Oo, di kag mo lagat. Inka ayaban, tagidan kamin. Oh, anyat kinunak. Inka ayaban ni Joshua, tagsango kami amangan. Sige, mabit lang. Kanya ka tataramidak. Uraik lang ni Ma'am Salome, katagpakadak. Anong palubusan nak na? Awan bayabay nga nali. Nas kanmut di pa nagkawit ko. Nabekajak nagkawit. Kahit ko ba na makita ni Nana. Ninday tagturong dito eh. Apa, Inday? Day bagam? Dito yung lagayam ti ayan mau. Papaayaban na ka ni Analay. Mapangka kumaadagos, takadwa na kakano amangan. Anya. Agyaman nakta pinagustom di kidagukan ka, Joshua. Awan rason na pagkadgadak ta si kati may kadwa abos ko, ma'am. Kan pakaydayawak launay ti makasang kada kayo amangan. Drama. Ibagbagak lang tipod, no? Awan pa panakita. Iso aso kunam tulatan ni mama inton malam, ha? Girl, I need you. I need your love. Agawit tayo ko din, ma'am. Wen Joshua. Ket, anya jay ko nam itay ngay bagam kanya. Ma'am, magpakada ko, ma. Sumagmamanungal daw lang. Apay, sa dino ti papanam. Ijay lugar mi, ma'am. Imawag ngamin ni Nanang. Ada ka doon na pati ngay baga na kanya. Iso ngagpakada ko, ma'am, mabalin. Nung nga paumayam laangan dito'y ni nanang mo. Ay, pasensya kayo, ma'am. Sana makabiyahi itadayo ni Nanang. Kasta ka di. Sige nga rod. Manamnamak ka di, ti pa nagsublim. Ma'am? Wano, saan kan nga agsubli? Tasaan mo na maanusan ti araramidin ni Analikan ka. Saan kayo ngagdanag? Tagsubliak, ma'am. Amumet, kasapulan ka para ka ni Anali. Agsubliak, ma'am. Nung sakbay niya. Aday palagip ko kada kayo. Joshua. Aganad kayo kumakadariks. Kasabali ti atap ko kadakwada. Okay. Agyaman iti palagip mo. Saan kumarumwar ni Mama Anali? No sana kasapulan? Isungarod ako na. Saan ka kumangagbayag?
Wen, ma'am. Madanagan na lang. Ang mga no isukit di titarkit na. Isungarod ako nak. Agsubli ka ko maadagos. Wen, ma'am. Kaano nga ron ti pa nagbakasyon mo? Enton bigat ko man, ma'am. Okay nga ron. Kita ganad ka mat, Joshua. Amangan no si kamat ti Maysa at target da Rex. Wen, ma'am. Sanda ka pagdanagan. Sandak lakit di ang maunaan. Makitablaak kadakwada. Sana bale, tauray da kami tulatan ka ni Ana liti sumreg. Isunto pa'y laeng ti agmaneho. Nga molita, aganad kay kuma. Wen, saan ka ngagdanag, Joshua? Saan da kami mat nga taa basta pagaramidan ni Tidakas? Talagang awan pa nagtalik ko kadakwada. Agraman barkada na. Barumpado at talaga nagayay. Kalpasan na. Langada pa'y kitdi, ti drug addict. Imawag namin ni nanang ko. Nabayag namin na nadyak nagawawid. Ay, kasta ka day? Kan kaili ko mata makita, hindi. Sada marikrik nanay ti pagina. Sa bagay, talaga napatagdag itinagan na. Natural. So dati nakautangan tayo ti biyag tayo, saan ka ni? Pudnumat kit di day ta. Isuharong bang laang ay patag tayo ida. Katwan mat. Awan tayo ti dayo ti alubong no awanda. Ay, Joshua, at damang damagag. Ha? Anya day ta? Awan kapsak mau? Adda. Ngam. Awanan. Awanan? Natayan. Kasta ka day? Apay, nagsakit? Saan? Pinatay da. Anya? Waninday. Aging gaita. Di pailan na ipaayan iti hostisya. Kasta ka day? Waninday. Gayam. Amo ka din ni Annalie, ti panagbakasyon mo? Saan? Saan na nasakan? Nagpakadakmatan ka ni Ma'am Salome. Aya? Amugmat lang nga kay kayat na no pumanawak. Ngamin, adagora na kanya. Anya? Wen. Sana balihag sublihat mo lang. Malaksi diti panangiliw ko kininanang. Adabay sa bali nga si Kaswak. Saan to nga taa makaluksaw ni Annalie? No saan ka nga agpakada? Agluksaw? Kasi tinako na. Naragragsak pa day no awana ka makitkita na. Tamay sak asali iti dalan na. Anya? Amo matantik na pasaway ni Annalie. Awan dengdegen na. Agraman ni Mamana. Ay saan? Nagpalbaliwan. Anya? Naglaw ko day takadagiti na palabas nga aldaw. O di nasayat. Amok ngayon inot mo't langin nga agsubli ti sigo da kinaragsak na. Kan kinaganay-gay na, Joshua. Anya nga tatimak ko na ni Annalie iti saan ko panagpakadakin ko na. Sabagay, anya ko ma. Amog tupay lang nga kagura na. Nga matapagsidda awak. Apay nginayaban nakakadwa na anang bigat idi na minsan. Mabayag pa iti biyahe aking gayay lawag. Mabaling ko pa lang ngayon da. Saan nga mo ni Nana ngayon ti sangpod ko? Masorpresa lakit eh. Di kanta mapatpatukaran ti stereotypas. Kanay na patukaran di radyo.
Damo anang kuday tay ti resto bar anapanan mi kinaanali. Apa nga ta? Apa sa balik mariknak tunggal mga kuday ta akan ta? Gat ni anali dita ko sa malakip ko. I need your love. Napintas akan ta. Girl, I need you. I need your love. Nagtanagak nga raw. Takunak no naglibas ka man napimanaw. Unay matdaytan manang inday. Di ka madanagan. Nagpagnapag na aklang mat di talikod ti balay. Ikamampay. Adala ngamin sapsapulag. Anya day jay. Ibagan tatulungan ka. Saanan manang. Awan anyaman na day chay. Naglukod ti chay lalaki. Agpakita lang kanyak makita na. Nay napauli magkamatay niyag tantanamiting. Saan ang hagtantanamitim? Sige manang inday. Agsubli ako na di kwartok. Uwin gayam. Awang ka di tinasasaogan ka ni ma'am? Anya nasasaw. May papanitian niya. Awan mat. Ni Joshua. Nagaway. Anya? Pimanaw? Apay? Sarungkaran na kano ti inana, tamasakit sa. Kasta ka di manang? O sige, mapana ko na di kwarto. Nay. Pinanawan na mo tayo. Kalata nagpalaw ti langana. Tinansa na gustuan timbagak kang kuana. Ne. Kano ka kurkura na? Saan na akayat ti panagbalin na driver na ni Joshua taman nakibiyang kanaw? Saan mo nga tangag sakit tinagam na? Angam, kasla sa balay tinatlaw ko kunkwana. Saan yan? Sa bagay. Saan nga taadakas no bilang? Barumot siguro may Joshua. Nagyaman na ka. Adda akong di tilawag. Nag-tricycle lang naging kay di balay. Sakbay na. Namasakbay ti pasarabok ka nanang. Sa bali at talagang ti klima ti lugar mi. Nagparan. Sa nagkasya syudad di Baguio. Oray ko na madakil mo ti nagbaliwan ti klima ijay. Kapot kaawanan dagiti ado akayo asalan. Mait pa lang ti klima na. Kitang di paggatangak iti pasalubong ko kinanan. Ito na ang araw natin. Adda kayo gaya man, ma'am. Ninday. Nasa pa kami ang nag-aawid tamad matitirik na. Banog yung atan, ma'am. Wankat nga ta. Dimot nga minan imay ni Anali. Iso ang nagtaksi aklangan. Ayan nakadiinday. Ay, kwa, ma'am. Nagpupuk iti kwarto na. Kasta ka di. Saan arimrimuar? Saan, ma'am? Tiamok at sukunin na. Sa bagay, nasaya at met, tasaan na rimuar.
ang mga numaranaan na pa'y da Rex. Agtuktuk-tuka kita iti silid na, di na mauluktan. Jak man amaw, tasipod na ibagak ka nagawi din ni Joshua, kat simre ka iti silid na. Aniya? Di pa'y rimrimwar, ma'am. Kasta ka di. Kat naimbag ano nangan matlaeng. Uwan, ma'am. Ang apaman anak kapangan, kan naibagak ka nagawi din ni Joshua, kasla, nagpaliw timod na. Ay, diyan man amo no apay. Kasta ka di. Bayam, takasaritak. Idinto ta nakaragrag sa klang itay. Mas dawak nga rod. Takundi dayang pay. Idi na amuan na nagbakasyon ni Joshua. Adi nagpakpakadakan kwa na. Madimot ang timod na, ma'am. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever and I'll... Kumusta kayo, nanang? Ay, atoy. Kanayon amadandanagan ka, anak ko. Imbagak mat kada kayo asan ta kapag tanagan. Awan da kas mapasama kanyak. Takal ti pamati kiti Diyos at inakbaybayan. Asino kumamati saan amadanagan, aya, anak ko. Nanang? Napukaw lang arudan ti kapsat mo. Kasanuno si kamaran ti sumaruno. Ulitak, sanda kapag danagan. Amok dar aramidak. Kanatalgedak iti ayan damam salame. Kurt, kumusta nga rodan ti misyon mo, anak ko? Di kay madalakan, nanang. Padyak na iti mabiit. May paayanan iti hustisya tinapasamak iti kapsat ko.